rwose ya free media turayubaha cyane nahageze je ndikandagira niyo mpamvu kuyitaba byoroshe ndetse nawe gufungura niyo mpamvu bikora nuko wumva sound nziza ubona amashusho meza ubona brand nziza nyine niyo mpamvu nyabo ruguru undi akagenda agiye nko kugura amakaye yo kuja ku ishuri aho kuzana amakaye akatahana umugore nese babaga bakunda ubu uravuga ngo Imana koko hanira habaye ushaka kudusangiza twapanze ubukwe mu minsi 5 yakwinjira mu rugo mwashira sukuma ku meza ngo ibitangaza birabaye ngo yagiye kwa kana akabarya barya sukuma na cabbage uretse no kuvuga ngo n'umunyamahanga n'umunyamurenge ku munyamurenge biragoye ko famille ihita confirma ku munsi wa mbere utangaje azakabaho utuntu akabaho bamaneko bo kumenya ngo ese nagiye kumufata airport duhita tugisire tutaraje no mu rugo kuwa 3 ubwo bukwe buri n'iposho monta video ziducika kandi jama wowe n'umugore wawe mukorana ni ibintu byiza kwanza niyo n'abanga bari mu gushaka bo hanze ngo bakurikiye amaviza n'amafaranga iyo ugeze hanze nicoga washakagura kibonye bigenda gute uyu ni wa 4 uyu ni wa 4 ntabwo ndicuza sure ya kandi bimenyetso mbona nuko twahuye ahubwo reka mbwiye n'abasore no kenera umugore mwiza uzamurangirwe navuga je na madamu namwe batatu dukore groupe byanga bikunze uko iterambere riza hazabamo ikibazo kuko hari ukuntu ngiye n'umugore wanjye tubanye bazazayibonamo babisanishe na projet niki ni wambara nakenda gasho bavuge ngo baturiye ubu bari mwene data niwe turiho mwene wanyu ko nta munyamurenge ni bakeya batarakizwa badafite uko kwizera ariko none uyu mugabo hari nk'ejo bundi sinzi umuntu nabwiye mu rwenya gusa mbwe ese uri wenyine biranza kumucanga nyine kubera iyo ni intuza ya kinyamurenge iri deep ndamubwira ati nyine iyo ubashije umuntu gutyo umubwiye ate se ntaba muri processes inti mubana nta processes tubamo nawe ntuyibamo nta processes mbamo kubera iki twaje hano nyine reka nguhe urugero rufatika tuve ku banyakikuyu abanyamurenge bageze mu Rwanda tukihagera hari umuntu wishimiraga kwitwa umunyamurenge barabikwepaga waranarwanaga ibyo byafashije ikabana kandi imagine kuba pasteur w'urusengero umugore wasengera mu rundi rusengero njewe mwene wacu wa mbere mbona nuwo duhuje imyizerere n'imyumvire apana ubwoko nese uyu munsi abanyamurenge ni mubyara ngo wanyokorome ngo wasosinzi ngo nyine ngo urebe ngo kandi ngo hari undi mwana ngo twabonye ngo yari yavuze ngo yoduca ngo naya ngo ari kubwa rero twavuze ngo twongereho tuno dukeya. World of Stories. Ufunguye iyi video ndakuramukije nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Niyo gena byose nimba umeze neza nimba urwaye nimba ibyo uherereyemo byose ibyo waba uri gukora Imana ikomeze kubiguheramo umugisha ikomeze kukumenyera ibyawe. Nibyo tukwifurije. Kuri Afri Media Live rero uyu munsi mbafitiye umutumirwa udasanzwe. Ni missionaries ni umuvideographer niwe muntu wa mbere ukora izo video niwe muntu dukora akazi kamwe muri creative industry ariko iyo akarenzaho akaba n'umumissionnaire by profession turaza kumva uburyo tangishirishamo azahuza izo bintu hagize ukina na film oya nzareba abazikina Jabuganje sinzanzikira. Turakinana na madame. Okay. Aratubwira amakuru yose nico gituma ari hano. Twari tukeneye kuba turi ari kumwe na madame ariko ntibyakunze kubera impamvu ariko bazagarukana. Ni mu mukunda bazagarukana n'umugore. Kandi bafite story engaging. Ariko reka tubanze tuganire n'uyu mugabo turi kumwe hano dusangira ibitekerezo nawe tuze kubana.
karibu muri Afri Media Live. murakoze cyane. Kaza neza muri studio zacu. Asante. Turabashimye. Umeze ute? Meze neza. Ni amahoro Kubarusha. kuturusha. Uzayo dufite aya ariyo yose ntaruta yaje meze bien nyabona cyane. cyangwa nuko uherutse kwibaruka iyo umuntu akibona akabebe hari ukuntu azaba saka mbere iyo ari akarenza bwa mbere uba waramenyereye ntabwo hushitukingi sana. baza babita ngo ni babyicaza. Zicaza no kuvuga umwana wicaje umugore, umwana wa kabiri. Twarizo wowe mwise gute? uwanje yitwa Taylor. Rino ryacu Arame. Mu Kinyamurenge rero umwana wa kabiri ngo abari byicaza bamwungura kuko yatangiye kwagura ifamiye, ariko nje sindi uwa kabiri. wowe uri nkuwa hari na ba Misago. Njewe none ndi muri abo ba Misago na ba Minani. iyo biba nk'abubu nyine nimba ndi mu Misago kabisa. Je ndi wa gatandatu. Two nkuruta. Je ndi wa gatatu ndakuruta. Ariko nyine abantu ntimuzi ko ndi imfurara. Iyo mundeze abantu mutanzi ntimuzi mubona ko ndi imfura. Hari umuntu uzambwira ko ndi umwana wa gatandatu agahakana. Ntibishoboka. Ubivuze gutyo ukuntu imyaka ufite ukavuga ngo uwa gatandatu umuntu ahita abona ababyeyi bawe uko bangana. Ni bakuru. Tubona nyine sinabakuru cyane nuko bagize umugisha wo kurumbuka. Tibaba nkatwe dutinda gushaka wenda yanganye nanje amfite. ubwo we wasanga ufite nk'umwana w'umwaka. Oya wenda aruseho buki. Araruta uwawe kidogo ko imfura yanje igiye kugeza imyaka 6. Ko wihuse mu ntabwo nihuse. None kuravuga ngo washatse ukuze. Nashatse muri iki gihe. Nashatse ubundi umwana agomba gushaka afite imyaka 20. Umwana w'umunyamurenge ntagomba kurenza imyaka 20. 20 muri iyi generation. Ta generation igomba kudictatinga abantu. Oya bimana bahindukana n'ibihe. Gute se? Urabona kera muri Congo iyo twabaga nta vision yahabaga. Nta n'umuntu watekerezaga ejo hazaza usibye kugira iki inka. Rero uyu mwana avukaga iyo bafite inka yumvaga nta handi ategereje, nta amashuri higaga abakene. Abatunzi benshi ntibigaga. Ni nabo ngo bakire dufite ubu nyine n'abana bari abakene. Icyo gihe babuze ibyo baragira nibo bigaga. Nibo bakurikiye abazungu. So ugasanga nyine umushinga uhari ni ugushaka no gushakwa kugira ngo nawe ugire inka zawe. Ugire urugo wubahwe nyine muri societe bazaguhamagara mu nama y'abagabo. Niryo ryari ishema. Naho se ubu ngubu urana bikimeze kimwe. Ubu ngubu numva n'ubundi hari umuntu wavuze ngo iwe ngo umwana wiwe ngo narenza imyaka 20 ngo atarashaka azaba ari ikigwari. 20. Oya 20 muri iki gihugu kiri umwana. Si yarahindutse wa mugano yandirimbo yameza amenyo. None kuri wewe yoshaka ngana gute? Byibura uwashatse yihuse reka tuvuge ku gihe kitari hasi kitari hejuru 26. Oya wagiye cyane 25 basi turongeje turagabanye nje nongeje wongeje nari kuri 20 nzamuyoga idogo ubwo naje ngabanyije humwe 25 bashaka mutwandikira uko mubyumva ariko gushaka kare ubyara kare ukarera kare ugashingira bose. No umukobwa na 25. Oya aba yatinze zoga aba yajinze. Narimvuze gushaka kare ubyara kare ugashingira ukarera kare ugashingira kare ugasaza mwese muri musazanye ugasazishwa muranasazana mwese ubona mukira abasore mwese ko hari abantu tuzi k'imfura y'ubona ari nka murumuna we kandi nta kintu nza mbona ciza nk'ivyo bizo bya mbere. Nuvuga ngo rero dutinya kubikora noneho tukabikunda bikuze ukabikunda uyibonye ku bandi. Ariko sikubona umwana wawe ameze nk'umwuzukuru wawe
bibi cyane. Rero niba ugejeje imyaka 30 utarashaka, hari umuntu tubaye tubwira arabizi. Hari umuntu tubwiye kandi aratuzi twebwe. kanguka. Uze gutanga comment tubwire ko wumvishe iyi message rwose, urebe uko wigenza. Kandi arabizi ko ari we ndi gutunga urutoki. Nyabuna. Barakuripoti. Arampa strike. Bwana chairman, tuze ko da strike ariko ugira ico wibwira ukanguke. Bishop Muhima aravuze ngo igeze kubwiriza ahantu ndi gukamera mu bukwe, aravuga ngo nguko uyu nguyu yakangutse. Ngo yaragisinziriye, ngo imyaka yose yaragisinziriye. Yakangutse. Ngo kuriya ngo kandi ngo iyo watinze mu bitotsi, ngo uzukangu, ngo muzamukanguka mwabasore mwe mukanguke kare. Ngo iyo watinze mu bitotsi uzamahoroma gusa. Uzahoroma. Ugafata ibyo ubonye. Kambara ipantaro ihindurije kubera ko wakereje, ntukiya ureba neza nyine. Ukarya kwibarabara. None bwana urebe ukuntu bigenza. Ndabashimiye cyane Michael. Ibwira abantu kurikiye Free Media Live kugira ngo bamenye umuntu turi kuganira. Twatangiye ikiganiro, turi abantu bakora umwuga umwe, ntimugire ikibazo uyu munsi, muraza kwizihirwa abashaka kumva ibijanye natwe. So mu kwibwira abantu nubwo warumvuze kwa Michael Iranzi cyangwa Michel Iranzi kubanza imbere yuko tuzi no mu kizungu. Nduba Mikayire. Mikayire. Ngo Michel gacho si kizungu ni cyongereza cyo kizungu. Nuko ndubatse ndi umugabo w'umugore umwe n'abana barenze umwe. Abana barenze umwe. Niho twahereye kera twabavuze, utumvisa utabumvisa asubiza inyuma. Umugore umwe ufite gushaka wundi urenze umwe. Oya. Naranyuzwe. Aze kutubwira nimba bashizeho undi hari ico zomutwara. Oya, zakintwara gikomeye cyane. Wewe zokigutwara cyangwa iwe? Twese. Zogutwara iki? Zontwara iki? Kubera ko nabangiye kubasaranganya urukundo. Sogokuruza wawe ntigeze agira abagore babiri? Simbizi. Azaze bikunzuza amateka y'abanyamurenge, niba utanazi sokuruza wawe sogokuruza waso yarabagize. Ese undi iyo urebye kere wowe ukurikije amateka, nta rukundo rwahabaga? Rwarahabaga buriya. Abantu bashakaga bo bakunze cyangwa bo babonye. Bitandukaniye. Uko tuzi story. Jenzi nk'abantu bagendaga mu isoko, agiye nko kugurisha igitungu, agatahana umugore. Nyabuna. Ruguru. Undi akagenda agiye nko kugura amakaye yo kuja ku ishuri, aho kuzana amakaye akatahana umugore. Nese babaga bakundanye, tibaziranye. Barahuye gusa. Senti ubona umuntu bwa mbere ukamukunda? Waba umukundiye iki? Ico uko wamubonye. Uriya siwe mugura, siwe muntu. Uko umuntu asa siwe ari we. Nese umenye umutima w'umuntu bundi bwo? Cyane. Cyane. Gute? Reka nkikubaze nawe. Tuzi umutima w'umugore wawe. Oya, nabajije ngo umugore wanje nyinshi. Nawe wose umenye umutima w'umuntu. Ubwo turi kuri ntuza y'umugore, kuri seshe y'umugore. Nanje ariko umutima w'umuntu urawumenya. Ntago bitwara igihe kirenze isaha kumenya umuntu byibura. Agace gatoya. Sobanuye ngo abasaza bacu barakundaga kuko iyo saha babaga bayimaze. Oya. Ta kwimara nese bakasa bavuga abakobwa ba ruguru. Yakaza yunama mu rupande gutya. Nikubonye. Nuko. Uzumenya umuntu ariko mwaganiriye. Naho baraganiraga se? Wigeze ubona sogokuru wawe ngo usange na nyogokuru bateye ikiganirizo yashushe? Na sogokuru nabonye simbizi uko byagiye. Yaba warabibonye. Ntabwo nagiriwe umugisha wo kumubona. Abenshi bakaza usanga umugore aje kumera ariko tuje kuri basekuru wabahari ubunyine. Bazabatera igipindi ca ahubwo ni bazagitera. Baje mu kizungu barabowe. Oya, ntabwo ari mu kizungu. Tagatorero kakibaho. Reka mashi. Na ruguru. Ruguru ngo umugabo ngo bamubonye agendana n'umugore we. Kugendana se nico gipindi mu rugo. Mu rugo se babaga bari kumwe hehe. Uvuga ngo asangaga abagabo bagira inzu bariramo bose bumuhana. Niba ari baraza niba ari. Ariko gataha muwa yatahaga agiye kuryama.
hakuna ushirikiano nta out uko ejo bundi Afrimedia ni biriya bihumbi n'ibyinjira muzifata muje nka Two Rivers muje kwifata neza so bihumba bavuga ni ibinyabakira irige muri company dutinya muyitinya gute tuyitinya ku rwego twumva dushaka kuyirwanya subiramo muramwumvise muyitinya ku rwego twumva dushaka kuyirwanyaho ikintu kirimo ka filozofi mukuntu mushaka kuyirwanya gute ishire nyine aya ico mwarebeshe cyane iyo ni kudidanganya ni kwisikiranuye oya ico ngico co uko isikiranuye gukiranura kwayo ntikuza kuzura I mean ntikuzura nk'uko bivuze ntikuzura nk'uko umuntu abishaka ntureba ahantu Afrimedia igeze iyo tubonye iterambere ryayo ntitube pati yaryo dushaka uburyo noneho tuyishira hasi kugira ngo twebwe wenda tuzamuke cyangwa se twese nyine tugume hasi umugabo umwe nkunde ejo bundi yaravuze ni mazina yawe atuye iriya hakurya y'amazi yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo ariko ngo umunyeshari ngo ntaza yifuza ko utera imbere ngo agahoza amaso kuri wewe aho kugira ngo akore agahora agucunze akaguha impamvu wewe yo gukora cyane akaguha impamvu zo kugira ngo noneho ukore cyane kugira ngo ntukabe wa wundi wahatekereza mu mutima wiwe ibyo ni ukuri none abantu bameze nk'uko Michael yazavuga kuko si we ariko ibyo nyine nari mvuze uko nari niko abantu bateye ariko iyo ubaye nawe umuntu wita ku banyeshari nawe aho kugira ngo ukomeze ukore nyine ugere hahandi urahindukira ukaja kurwana tiwo bitaho niko gushira tiwo bitaho ahubwo bituma biguha focus yo kugira ngo ukore cyane ntukamere nkawe cyangwa iwe nakoresheje ngo ntukamusabe ngo iyo abantu bakwanga ukora cyane kugira ngo utazobasaba witeza imbere ngo utazobasaba ibo bagahora bacungana nawe yakoze iki byagenze gute bimeze gute noneho wowe ugakora cyane kugira ngo utazosaba abo bakwanga gutyo ariko sinzi urabyumva gute ikintu cya mbere gitera imbaraga kurwanya umuntu kugira ngo numve ashaka kurwanya usanga kenshi ari uko mba ndi umufana wawe w'ibyo ukora nico yakivuze haravuga ngo aho kugira ngo ushore imbaraga mu nshuti zawe arizo mugumana ahubwo uzishora ugume mu banzi bawe hati kuko izo nshuti hari igihe arizo zo babanzi bejo uriya mwanzi akabuya inshuti sinzi ko nkotinze uko yabivuze ariko muje biregeranye biri hafi aho ngaho umugabo azavuga amagambo y'ubwenge nyine mukuntu ameze ukuntu nuko twinjirire mu kiganiro cyacu twatangiye tuganira Michael ku muntu utazi Michael mwibwire mu buryo buri professional buri professional okay nka gute wenda umpumuro professional way introduce yourself ivuge nico kintu cyambaye kinterison ukwivuga niba ari confidence nkeya gute sinzi ko udasa n'ugira confidence nke sinzamenya kwivuga aho kandi waracengeye mu banyakenya nibo bantu ba mbere nabonye bazi kwivuga kuruta abandi bantu abo mbamo rero bo batandukanye cyane n'isi y'abanyakenya ni abantu baca bugufi cyane cyane pe kuvuga ngo narahageze mbigiraho byinshi ariko mu busanzwe nitwa Michael nk'uko nabivuze nkaba umugabo nkaba umunyamurenge w'imurenge mu kazi ka buri munsi nkora discipleship buriya discipleship ni nk'iki mu kinyamurenge ugenda ubwiriza abantu ngira ngo
wigisha nkora ibintu bijyanye na mission. ya Bible schools, Mhm. gukora amatraining y'igihe kirekire n'ay'igihe gitoya. Wigisha abantu. Na missions Mhm. mu byaro, mu Masayi, Samburu no mu bindi bihugu bitandukanye nko mu Batwa i Burundi, tugenda ahantu hatandukanye, Bugande. Ugerayo. Mhm. Nibyo. Hanyuma harya niwo ukunda kuvuga niba ari side hustle, ngakora ibintu bya videography na photography. Narenze ngo nije mu director nje nyine uri none nawe numva ngo nawe urahari. Ni ngibyo tubereye hino. Wikoreye izina mu buryo bwa videography na mission, ibyo bintu bifatanya gute, bihura gute? Birahura. Missions ni umuhamagaro, ariko umuhamagaro ntukuraho talent uba ufitemo cyangwa wiyumvamo. Dukunda kubyitiranya ukavuga ngo niba ugiye mu zivugabutumwa cyangwa ubupasiteri ngo ibindi byose ubivemo, utungwe umuntu ngo aze akaminka aragiye mukumbi kwikama niwe uzi uguha. Nk'ibi bya social media n'ibi by'ubudirector, akenshi njye simbibamo ngo kubw'impamvu zo kubona umugati, mbibamo ko mbikunda gusa. Siho mba ntegeye mvuge ngo nshaka amaramuko, ni ukubera mbyiyumvamo, mbikunda kuva kera, ni hobby. Hanyuma umuhamagaro uza nyuma. Nuvuga ngo nta na kimwe gisimbura ikindi, tibibyigana. Muri free time igihe mfite ibyo gukora muri media ndabikora, ariko igihe mfite mission sinoyisimbuza wenda ikiraka mfite. Kuba muri creative industry cyangwa se film industry n'umugore wawe, mwembi muri ibyo bintu, mubimanaginga gute na personal life n'ubuzima bwanyu bwo mu rugo? Bwo mu rugo twari tutaragera ku rwego bitunanira kwimanaginga. Tubwire. Nari ntarabona bibangama kubera ko izina ryari ritararemera cyane, riza riremeraga iyo kuri spotlight. Aho twari tukiri byari bitarabi ikibazo. Gute? Tubwire twumve gatwe. Kuko hari uwundi iwe watinye kubyinjiramo, akavuga se bizagenda gute, umugabo n'umugore bari passionate. Kuba atabizi, umugore we ni umwanditsi n'umukinnyi wa filime, nawe akaba umuvideographer ufilima umugore we. Ni umuvideographer ufilima umugore wiwe ari gukina. Urumva ico kibazo canje gifite impamvu kibajije. Ni gute rero mu managing ibyo bintu muri film industry, noneho mukabimanaginga gute na personal life, mbese ubuzima bwanyu bwo mu rugo? Ubuzima bwo mu rugo tubamo nyine iyo turi mu rugo, buba ari ubuzima busanzwe. Iyo twagiye kuri set tuba dushaka kubikora nyine nk'abari kuri set professional. Nubwo namwe bigoye, ikintu cya mbere nabonye kigora ni ukudirecting umugore wawe cyane. Nico nyine hari igihe uja kumucaha nkaha muri muhira wenda ari kwica uko ushaka ko ibintu bigenda, ukabugiye kumucaha nk'umugabo, apana nka director. Noneho nawe akabifata ukunda kumva nyine wabijanye too much imbere y'abandi bakinnyi bari aho ngaho. So wanabikora nka director, noneho akavuga bifata person, akabifata person, nawe yabyica ukabifata person, ukagira ko arabyica ku bushake, aragushema imbaraga nk'ya kubera ko uri umugabo we. Ugasanga harimo nyine iyo, ariko nyine iyo dutashe dusubiramo umunsi ko wagenze tukavuga ahangaha I'm sorry nakubwiye gutya, wenda nagakwiye kubigira gutya, gutyo bikarangira ubuzima bugakomeza. Ntabyegereza umutima iyo wamubwiye utari ko kuri tere. Umugore ikintu yegereza umutima ni ikintu mutavuzeho. Niyo kaba ari akantu gatoya ntimukavugeho, kikaze gashira mu mugore, ariko the moment mubivuzeho birashira. Abagore bakeya bagira inzika ku kintu ariko mwaganiriyeho, ariko ikintu mutavuzeho tigishira. Habe niyo myaka 10 aza kikwibutsa.
niko kabi k'abagore kikaba ni na karite ni karite. None ku muntu uri muri iyo eta ushaka kwinjira muri ibyo bintu n'umugore, dutandukanyiriza ubuzima bwanyu prive. Hari ubuzima mushobora kuhisha bukaba buri prive kandi muri abakinnyi ba filime cyangwa se muri expose ku matara? Kwamamara biroroha, kumenyekana zoroshe cyane kurusha kubaho ubuzima prive wamenyekanye. Biragoye kubaho ubuzima buri private waramaze kubicyamamara. Nicyo kintu kigoye kurusha kwamamara. Niyo mpamvu navuze ngo twe kare tutaragera ngo bibe imbogamizi. Ariko biragoye ko wabaho ubuzima buri private warabaye icyamamare. Nuvuga ngo buri kantu kose abandi bakora iyo ugakoze we bigaragara nkaho wakoze ikintu kidasanzwe. Ni urugero ugasanga tuvuge nk'umukinnyi uzi wa filime, ibaze muhuye bamukweza amashati ko yananiwe kwishyura wenda ibyo kurya muri resitora, si uko yabuze amafaranga. Ikintu cya mbere nukora yibwe telefone, kuko mfata telefone yanjye nkamukamera, nta bindi. Urumva ashobora kuba yibwe telefone ako kanya atabizi, akarya azi ngo afite telefone yo kwishyura nayo, cyangwa yanayibagiwe. Hari igihe biza bishoboka ukwibagirwa ikofi, ukwibagirwa telefone mo hano. Urumva yarashaka kuba ubuzima muri prive, agiye kurya nk'abandi yego, ariko icyo kibazo cyaba kikamamara nka yakoze ikintu kidasanzwe kandi buri munsi abandi bibabaho. Urumva ahantu biba bigoreye. Iyo none nk'umuri abasura mu rugo, asanzwe habona kuri kamera, urabona mukubitamo nk'aya matara ari hano, mukeditinga umuntu akaryoha n'utumeka ari n'igihe baba badukubiseho. Yakwinjira mu rugo, mwashira sokuma ku meza, ngo ibitangaza birabaye. Ngo yagiye kwa kana akabarya barya sokuma na cabbage. Icyo nacyo kikaba kigiye hanze. Biba bigoye, biragoye kumanaginga ubuzima bw'ubusitari kurusha kuba umusitari. Ni ibintu bizoroshye cyane, ariko kuri twebwe nta twari tutaragira iyo crash ngo twicuze. Wenda nuko tutaraba abasitari kuri urwo rwego, umuntu wese yatunotisinga kuri buri kantu. Ariko ubu nyine ku bantu badukurikiye, hari uburyo iyo utangiye channel babonye uhawe sharinga link ku rubuga, bazamuvuga ngo ifaranga zarashe. Rero batazi YouTube. Hari uyu muhungu witwa Rutare, uramuzi? Rutare comedy, turamusuzuje cyane. Ubwo ngo basigaye bamwitanga mu nzira ngo nabahe ngo ku ifaranga, ngo tuzaturira video zawe, ngo tuza dukora subscribe buri munsi, bazakora subscribe ngo buri munsi, ngo nta video ziducika. Kandi jama tararyaho n'igice ari gushoramo ibyibo, niho agitangira ntaruzuzana ntarana monetize. Ahubwo ni mu murebe nyawo nagizuza amasaha. Ngo umuntu azabona gusabagije views 1000 akamabara $100. Upfa kuba gusa afunguye cyane yakubonye kuri kamera, zo ama views ntibimureba n'ibindi ntibimureba. Upfa kuba ugira cyane. Iyo gifite views 50 basavuga ngo turayabona, ariko reka abone ngo 1k. Bahita YouTube. Niye perspective ushobora kubona iyo ukorana n'umugore wawe, ushobora kumugira inama ku buryo buri personnel nawe cyangwa se no mu kazi? Muri gukorana nka team ni ibintu biryoha, ni ibintu byiza iyo mukorana wowe n'umugore wawe mukorana. Ni ibintu byiza. Kwanza niyo muhamagaye abantu bakabona ni mwembi babiri, hari nyine indi value babiha kurusha uko n'abandi nje nyirira kuri tele ngahamagara abantu nyine bambona nka Michael, ariko iyo babona noneho ni nka famille bifata nk'abaje muri famille. Nibyo mukora nyine ukabona nabo babihaye agaciro. Kuko ikintu mu rugo rwahagurukiye nawe wacubaha. Ntabwo biba challenge mu kazi kubera ko byabaye famille. Mu buryo buri professional nuko ikintu cinjiyemo igifamiye hari uburyo bisounding.
bigira indi nyito ko byabaye igifamiliye undi ntabashobora mugasa naho uwo undi ntabashobora kubisangamwo kubera ko ari iby'urugo rwanyu. Biterwa na approach y'ico gikorwa mwashizeho. Muri sinema habamo structures zitandukanye. Hari umuntu uvuga ngo muze dukore groupe dukine filime, twese turi equal partners cyangwa shareholders, dukore groupe hamwe, dushire hamwe dukore. Bikaba bitandukanye n'umuntu uvuga ngo njyewe muze mbaha akazi dukine filime, murakora mbahembe cyangwa turakorana kizovamo zobagenera. So uvuga kuri ya approach ya mbere navuze dukorere hamwe, igifamiye gishobora kuba ikibazo. Nuko uvuga mpamagaye abantu nkavuga je na madamu namwe batatu dukore groupe, byanga bikunze uko iterambere riza hazabamo ikibazo, kuko hari ukuntu ngiye n'umugore wanjye tubanye bazazayibonamo babisanishe na projet niki ni wambara nakenda gasho bavuge ngo baturiye. Kandi nuko amaguru pasenyuka. Ariko noneho indi approach muze ngo muze je n'umugore wanje dufite company, muze mbahakazi dukine, zoza mbagenera tike ku munsi, ikindi kizavamo nzobagenera, ariko projet ni yanjye. Aho ngaho nta kibazo biteza. Heretse nyine ku muntu ufite umutima mubi, ariko aho ngaho ubuzi ngo si bizanje naje gukubita hano ikiraka cyangwa naje kubakubitiramo, ariko sindi part y'iyi projet mu buryo bwo kuyi owning. Wenda reka nigeze kumva story yanyu kuba muri different culture cyangwa se abantu bakomoka mu moko abiri atandukanye cyangwa se muri culture zitandukanye. Ntaco byafectinga mu buryo bwanyu bw'imibereho cyangwa se uburyo mukina mwumva ibintu muri cinema. Sintekereza nta kibazo twigeze tubigiramo, nta crash. Hari ico byongereye noneho se byibuze byazanye value runaka, byongereye value runaka mu kazi kuba mutavuga muri community imwe. Aho giye urebye na filime biragora n'abantu kunotisinga ngo bamenye ngo suwo muri community kwera ari gukinana n'abi community. Usanga nyine biragoye ko wanotisinga kubera ko afitingamo neza cyane. Wenda nawe waduha comment ne warazirebye wasa aba director gati bazareba ibintu byandi tuki wabonye gute? Nza mureba rwose Jackie ni umukinnyi mwiza, ahubwo nibage twigore no kumishoninga nabonye rero nabaye n'umumissionnaire nabazabwiriza. Nuko mwese muri bamwe uko tubana niko niyo navuga ngo kiri mu byatumye dukonfirma ko tugomba kubana nuko duhuje imyumvire na vision. Na mbere yuko tunabana hari byo twakoranaga aho twajyanaga mu bintu bijyanye n'ibi. Ko naramubonye ndamusuhuje ntabwo si wacu yabaye umuvuga butumwa nawe kubera umugabo bimeze bite nawe abibamwo nuko ari umu actor. Oya yarasanzwe abibamo na mbere yakuriye mu ikanisa, kandi nkatwe iyo ukijijwe mbere yo gushaka ukaja mu bintu by'Imana ugafunguka biguha no kumenya uzahitamo. Kuko crash nyinshi ziba kubera ko washatse umuntu ukurikiye ubwiza n'ibindi, ariko ntumenye ngo uyu muntu aremeranya n'amahame n'imyizerere y'ubuzima bwawe. Kuko iyo bigeze hari imbere mutemeranya nyine niho usanga. Can you imagine kuba pasteur w'urusengero umugore wasengera mu rundi rusengero? Urumva ukuntu ari bibi bisa nabi cyane. Cyangwa ugasanga uri umupasiteri uri mu bintu by'Imana, ariko umugore wawe ari mu bindi bintu abantu ku buryo ba questioninga bakavuga ibizikanisa tibimufashe azaja mu kabari kandi wowe uri pastor. Nyine ni ikibazo nico kigerageza none kinini kuba uri pasteur umugore wawe akaba nk'inzoga nk'abantu babiri mubana mwikana nk'amahanga abiri mubana mu nzu ni ibintu bita. Niyo mpamvu guhitamo mbere y'igihe ugomba kumenyesha uwo wakunze uri urukundo
nibwo aza no abantu bavuga ngo urukundo ngo ntirubaho, urukundo rudashingiye kubifatika rushira vuba. Dusangiza iyo story ni gute uvuga uwo duprovinga? Nubwo ndaguha urugero, uhuye n'umwana w'umukobwa, iki gihe haje ibintu byo kwisiga ibirungo bimeze bien, uramukunze, usanze afite n'ikinyabupfura. Singiye kuvuga ngo abisiga n'abagira iki bose si ibinyabupfura, bose n'abasazi, harimo n'abana b'ikinyabupfura beza. Uramukunze, umukundi iki? Uburanga. Umushize mu rugo, azaye umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, bwa buranga butangiye kugabanuka. Ico wamukundiye n'igishira uzagumukunde. Tuvuge wakunze ga appearance, kandi iyo abagore izihindagurika bijanye n'ibihe, aho nihindagurika bizagenda gute? Umushatse se ko ibizuma byaje n'amamodoka n'ibiki, ntawe mzifurije akagira nk'impanuka, bwa bwiza wakurikiye bukaba deforme ukunda, bizagenda gute? N'abanga bari mu gushaka abo hanze ngo bakurikiye amaviza n'amafaranga, iyo ugeze hanze nicoga washakaga urakibonye, bigenda gute? Muze kutwandikira mutubwire uko biba bimeze, mudusharing story. Michael, wenda kubatabizi tuvuze tubikomojeho, dusangize urugendo rwawe rw'urushako hobuke, kubera ko na challenges ushobora kuba warahuye nazo kuba utashatse muri community yanyu, kuko muri community yacu hari uburyo tukibyumvamo, sibyo? Hari perspective tugifite kiyihe, sibyo? Kiyihe yo kumva ko gushaka umuntu utari umunyamurenge umusisi wanyu kurya kurundarunda, umusisi uwo mugani mbese imsisi wanyu ntabwo muza mwaba mushwana cyane nayo, hari uburyo nyine mwumvikana kuko ari yiwanyu. Umuntu w'iwanyu gushaka umunyamurenge hari umuco wacu yumva. Ico cyo sincemera. Dusangize makuru twumve. Ico cyo sincemera kuko tumaze imyaka uyu ni wa kane, uyu ni wa kane, ntabwo ndicuza. Sure. Yeah. Kandi bimenyetso mbona bikubona iyo gahunda idahari. Kubera nk'uko nakubwiye, urukundo rubaho, ariko rufata cyane iyo rugendeye kubifatika ku bimenyetso. No ku bintu ubona ureba kure birenze. Urukundo rw'amarangamutima rushira vuba. Gukunda umuntu kuko wamubonye wagize bishira vuba, ariko iyo ukunze umuntu no kumukunda mwene wanyu kandi ukamukunda koko, ahanga niho hari tofauti. Vuga ngo na mwene wanyu wo mukunda kandi ukamukunda nkuko wakunze wawe. Niho naje sinavuze ngo uru rukundo ruri batari bene wacu gusa. Rushobora kuba kuri bene wacu muhuje ubwoko kavukire, cyangwa kuri mwene wanyu muhuje ubwoko spirituel kiroho. Okay. Njewe mwene wacu wa mbere mbona nuwo duhuje imyizerere n'imyumvire, apana ubwoko. Nese uyu munsi abanyamurenge ntihari abanyamurenge bari gusubiranamo, bari gutukana ibitutsi tutazi, tutigeze twumva, ariko ugasanga yikundiye undi, ari gutaka undi utari mu bwoko bwiwe. Uri kumva tibiri kubase tibiba mu buryo bw'imibereho, kubera ko bahuje imyumvire n'imyizerere. So iyo nza guhura na mwene wacu mu gihe cyari kigeze cyo gushaka duhuje muri ico gihe, simvuze ko badahari, ariko ntitwahuye. Twari gushakana kuko nje imyizerere yanjye iri beyond y'ubwoko. Kumva ko twagega muri Bibiliya nta kibazo, ariko turi muri relationship cyane umunyamahanga kuri
umunyamahanga kuri nje ni umuntu tudahuje kwizera. muguhuje noneho Ubu bari mwene data. niwe turiho Eh. mwene wanyu ko nta munyamurenge ni bakeya batarakizwa badafite uko kwizera Ariko none uyu mugabo anyways reka nsubire ku cyo wari wabajije ngo ese mu mibanire nayivuze nta crash irabaho yahatari nkeretse ururimi nk'amaterima amwe n'amwe wenda ushobora kuvuga akavuga ngo ese icyo gisobanuye ko kamubwira ejo akagifata. Hari nk'ejo bundi sinzi umuntu nabwiye mu rwenya gusa mbwe ese uri wenyine bibanza kumucanga nyine kubera iyo ni intuza ya kinyamurenge iri deep. Ndamubwira ati nyine iyo ubajije umuntu gutyo umubwiye ati ese nta biri kugukoresha bikurimo nk'utuntu nk'utwo. Naho ibindi byinshi twashakanye already abizi. Yabanye n'abanyamurenge actually yararanaga na sister wanjye ku gitanda muri segonderi. Urazi ko mu Rwanda abantu bararanaga nawe wararanye na ntuza ku buriri. So ibabanye imyaka 3 so yarazi byinshi. Nuko twahuye ahubwo reka mbwiye n'abasore nukenera umugore mwiza uzamurangirwe na sister wawe. Nta sister w'umuntu woroha musaza we. ni sister wawe wakurangiye tiyandangiye ariko somehow along the way yarakonfirme. wamweretse umuntu wakunze cyangwa byagenze gute? Iyo nkuru tuyishira ikindi gihe. tukonjorereho tuzayigarukaho byanze bikunze Jackie naboneka Jackie siko noneho ariko tukonjoreho at least ku muntu ugukurikiye ukubonye bwa mbere kuri Afrimedia tumusigemwe akabazo. Sinabivuze kera. Oya hari ibyo utaravuga siko rata nabivuze abantu ba Afrimedia barasobanutse n'abasesenguzi. Oya kibaza bumvira mu migani ngaho nico kintu gikengira nyine imigani bifindure udushirire ahantu bisobanutse ariko nyine titubije kure cyane ariko utubwire at least kugira ngo hari n'umuntu nzi personally njewe nzi uri muri iyo struggle yo gushaka umukobwa badahuje ubwoko n'umunyamurenge. Ariko bahuje kwizera se kwizera kwabo sinkuza sinzi niba kwizera kwabo kumeze gute ariko nzi ko ari gutereta umukobwa utari umunyamurenge hari uburyo familiare bitari meze neza bitari kumvikana urumva ariko nyine tubwire wabi overcominze gute wabikoze gute byaciyemo gute dusanga izi story bukeya kugira ngo impamvu wicaye aha ngaha nka missionary ugira umuntu uva aha ngaha uhagurutse agize ikintu akize cyangwa yungutse. Hari indirimbo yitwa ngo kubera Imana ugiyumva no kubera Imana sinavuga ngo hari ubuhanga cyangwa ubucakura nakoresheje cyangwa twakoresheje twafashe igihe cyo kubisengera nawe ndetse we cyane kundusha. niyo wari warakunze oya si ugukunda urabona ibintu iyo ikibazo gihari turemererwa bitandukanye. Abagore rero bakunda kuremererwa n'ibintu kurusha abagabo. Sinzi niba ariko bimeze iwawe. So iyo ukuremerewe cyane ni kusenga cyane. Ariko ntibivuze ngo niba wari wakunze cyane kundusha cyangwa njyewe cyane. So navuga ngo nta strategy ihari kuko ibibazo ntibisa. Ni nkuko na famille zidasa n'impamvu zituma wenda babuza ntizisa. Rero n'uburyo bwo kuzaapproachinga ntibisa. Gusa ikiri common no gushira ku munzani. Ukavuga ukareba igipezi kindi hanyuma rero ukamenya uko Rwanda hari igihe ubona ibyo abantu bavuga bifite imbaraga kurusha ibyo wizera. Ico gihe uzagurisha ibyo wizera kuza abantu bavuga kugira ngo cyangwa uko abantu babona ibintu. Akaba n'igihe rero ubona ko ibyo ubona n'ijambo ry'Imana ridahakana birenze ibyo abantu bavuga ni wowe umenye.
kuri mwe rero mwabigenje gute, ni izihe challenge mwahuye mu rushako rwanyu mwahuye nazo? reka icyo tuzagisubiza ubutaha. Hmm? reka icyo tuzagisubiza ubutaha. izo challenges nizo ziduhesha kumva uko ikibazo cyakemutse. ikibazo cyakemutse uko mwaje rero guhita mubana, kubera ko urumva nuko mwabanje kurenga za bibazo muhita mugera mu rugo. ibibazo se wagize ngo iyo bikomeye hatari Imana twari kubirenga. Njye nari mvuze ngo ni ukubera Imana. Imana se yaraje ibigenza gute? Tubwira inzira yaciyemwo nuko byagenze. Kwanza tubanze twumva ikibazo wagize, noneho Imana ihitiza iragikemura. imyaka ishize ari ingahe buriya? Waruvuze ine, ubwo wenda tuvuga 5 yo kubana. Iyo kubana ni 4, hari n'indi iri munsi yayo irenze iyo ngiyi 4 wenda yo kumenyana. Irenze 4? muri aho igihe kigeze ubu ngubu ngira ngo abanyamurenge benshi bimaze koroha. Ni ukuvuga ngo uwari muri iki kibazo in 20 years ago yuzo yahuye navyo bitandukanye n'ivy'uyu munsi. Intamba bimaze kora, abantu bamaze kubyumva cyane ko tumaze kwadapta. Nari ngwaye urugero ko hari uwo bitarumvikana n'ubu tubaye tuvugana twicaye hano aranadukurikiye ni inshuti yawe. Ico kibazo aragifite. Uwo ngo ahubwo uzaduhuze we noneho tuganire gutya kugira ngo tumenye challenge. Uwo ni wenzi. Uwo ngo umuzanye bivuze ngo hari n'abandi. Uwo muzanye twoganira tukumva niba hari ico twomufasha cyangwa twomugiramo inama, ariko inama iri rusange niyo navuze. Urukundo rwawe n'intego n'impamvu ushaka gushakana n'uyu muntu ubigereranye n'ibyo abantu bavuga, urebe n'iki kiremereye, hanyuma ngo uzahitamo ico urwanira. Hanyuma ikindi ni ukwizera Imana, ko hari igihe dukora ibintu dushingiye kuvuga gusa ngo sintsindwe, cyangwa dushingiye kuvuga gusa ngo niwe nakunze, ariko ugasanga deep down nta yindi mpamvu ufite. Sibyo? Tuvuga urugero nturi director, ugize gutya kubw'amahirwe, twimagine ko utarashaka. Nk'umusore ugize gutya ariko narashatse. Warashatse ufite n'umugore, turamusuhuje cyane nubwo ndabwira bariya bagiye kwimagina. Reka tuvuge Shema. Shema hari yarashatse. Oya. Shema ngo ntanda gahunda. Tugutanga urugero she. Shema agize gutya afite inzozi zo kuba director. Sibyo? Muri field zibahura n'abakobwa benshi batandukanye. Hari abashaka ngo abafotora bagira inzobe, hari abashaka ko bagira barebare, hari abashaka ngo kabagabanyiriza amabinga akabongerera hasi, ibintu nk'ibyo. Ariko akagira uko agahura n'umukobwa umubwira ati wenda wiri ufotora cyane, reka nkwakire ndetse nawe nanagufotore. Twimagine ko wenda Shema akunda amafoto. Uyu mwana w'umukobwa yamufotora akabona arabizi nkawe. Akanamubwira ati ndetse mfite inzozi zo kuzaba nanjye director nkawe. Kubw'amahirwe Shema agakunda na wa mwana no mu buzima busanzwe kumva yamugira umugore. Uri kumva? Bikubona Shema afite umuhamagaro umeze gute wo kuba director. Abonye umuntu w'umupatina bakorana, utazamugambanira, utazamuca inyuma, utazamwiba isoko. Uri kumva akavuga ati uyu nguyu tubanye two kubaka urugo, tukubaka niki na business. Ntumva ko ahuye n'umugore wamubeye mu rugo akanasapotinga dream yiwe. Kuvuga ngo uwo muntu rero uwaza akabateranya, Shema yavuga ati we ntuzi n'ibyo uvuga urimo. Ibyo byose narabirenze kuko ico ndi gushaka muri uyu mugore no kumbera umugore n'umufasha muri projet zanjye. Hanyuma urumva umuntu warwanya Shema rero byaba bigoye kugira ngo Shema atsindwe. Sizi niba cyumfika, kubera ko bari kurwana ari babiri kandi bahuje bafite intego zimwe, bafite dream zimwe, biragoye ko batandukanye. Dusangize rero bimwe mwarwanye nabyo nuko mwabitsinze. Uvuga ngo njyewe vision ya icyo namusharinze bwa mbere, naramubwiye njyewe
ngiye kuzaba nka wa wundi wavuze ngo ntagira harambika umusaya. Ngiye ndi missionary niyo call mfite kugenda aho Imana ishaka komba. Uri ready? Urumva wazabibamo? Aravuga ngo ashaka kubitekerezaho. So ubwo icyo gihe nabaga i Bugande, nkajya mu Rwanda rimwe na rimwe, igihe kiza kugera nsubira mu Rwanda mbayo full time n'ubundi nkora ako kazi. Mfite ishuri rya Bibiliya ahantu hitwa Ishyorongi, ariko tugira nyine n'ama outreaches tujya mu byaro bitandukanye. So akatujoininga hageze harabikunda kumva. Mutarakundana? Mutarakundana? Oya, twarakundanaga ico gihe ariko tutaragera kuri stage yo kuvuga ngo dukeneye kubaka. Mukiraba twari tukiri inshuti, twari tukiri mu kumenyana bitaragira, tutaraho umurongo. So gake agenda abyiyumvamo ndetse abigira ibyiwe finally. Bikumva? So kuko muri iyi calling umuntu mudahuje arakunaniza, cyane cyane mu bintu by'Imana. Umuntu mudahuje arakunaniza. Habe no muri Bibiliya izo qualifications zirimo zivuga ngo ushaka kuba overseer cyangwa babyita gute Bibiliya y'Ikinyarwanda kizana gute, umwepiskopi, bavuga ibintu agomba kuba yujuje. Muri ibyo harimo no kugira umugore w'umwizera w'intangarugero. So urumva ico kibuze mukiri no muri fiançailles, ibaze mwarabanye. So urumva iyo niyo ari motivation cyane cyane. So ubwiza arawufite, imico arayifite, ariko no dunahuje calling cyangwa ashigikiye calling yanjye. Nayo mpamvu turi kumwe hano uyu munsi. So umunyakenya, si n'umunyamurenge, n'umunyarwanda, ariko ari muri community y'abanyamurenge, si n'impunzi. Ariko abanye n'impunzi. Buriya si impunzi? Yahunze iki? Mu Rwanda hari impunzi zihari. Ntaba muri processes nti mubana? Nta processes tubamo. Nawe ntuyibamo? Nta processes mbamo. Kubera iki? Twaje hano nyine tuje muri mission. Nicyo cyanzanye, sinaje muri processes. Sawa, dukomereza aho twari tugeze. So ibyo bikonfirima decision twamakinze mbere yuko tuvuga ngo tugiye kubana. N'uyu munsi n'ejo bundi wakuvuga ngo twagiye ahandi, kandi ntabifiteho ikibazo kuko yarabizi, yarabyiteguye, kandi ashaka kuba party yabyo. Nuko mwe mufashe umwanzuro wo kubana, imiryango yanyu yabyakiriye gute? Nk'uko undi muryango wose wabyakira, ntibizabagora. uretse no kuvuga ngo ni umunyamahanga n'umunyamurenge ku munyamurenge, biragoye ko famille ihita confirma ku munsi wa mbere utangaje. Hazakabaho utuntu, hakabaho ba maneko bo kumenya ngo ese ngo nuwande gute, sekuru yari ameze gute. Ni ibintu bisanzwe. Ariko agakuri imwe nta basekuru baza baneka. Byarabaye. Baza baneka basekuru na basekuruza? My friend. Nabyo byarabaye. Cyane cyane mu Rwanda naho hari ibindi bintu bagenderaho kumenya umunyarwanda mugiye kubana, kuko abanyarwanda nabo bafite inkomoko zitandukanye. Bafite inkomoko zitandukanye n'amateka atandukanye n'ibiki. So hari ibyo abanyamurenge bamwe batemera bimwe bagomba kubanza kumenya. Iyo process yarabaye. Mu rukundo rwanyu mupanga kurushinga, mupanga kubana, cyabagoye kuruta ibindi bintu? Story yabaye basigayemo, ubu uravuga ngo Imana koko hano irahabaye, ushobora kudusangiza? Twapanze ubukwe mu minsi 5. Ukuvuga twateguye ubukwe, tubutegurira i Kigali, not Kigali, mu Rwanda. Ntibwagomba kubera, sinzi impamvu y'umuntu ari nazayumva ngo i Kigali. So tubutegurira mu Rwanda.
dukora ibisabwa byose bikorwa mbere y'ubukwe biriya byo kwishyura aho ibintu bizabera bazakora amaserivisi n'ibiki habura iyinga rimwe ngo ubukwe bube mu Rwanda batangaza total lockdown cyari igihe cya covid nta bukwe na burya bw'abantu 10 barabwanga so ukuvuga ngo nta kindi kintu cyari gisigaye twahise tubwimurira Nairobi in 1 week urumva dutangira nyine kwikubita kwisaka ngo turebe niba hari igisigaye dutangirira zero nkawe urabyumva sana kuvuga ngo balandinze hano Kenya kuwa gatatu ubukwe buri n'iposho ngo twatangiye gutegura ubukwe nk'akazi rimwe buzaba kuwa gatandatu gushaka ibya sare gushaka abagira abadekora gushaka imyenda bundi busha nagiye kumufata airport duhita tugisire tutaraje no mu rugo kuwa gatatu ubwo bukwe buri n'iposho ibintu byatugoye cyane byatugoye ku rwego rushimishije kuki mwabikoze muri ico cyumweru kimwe ntimwiha igihe kinini imbere iyo ibintu bitinze birapfa mwaza muhunga iki ntaco twari ko duhunga no kuvuga nubwo twari twishuye ibyo ngibyo zanga bikoze nk'aho twari twasigaye kandi faranga zazigora kubikika kandi tukabona n'ubundi nta mpamvu yo gutegereza kimwe nuko wenda nta mpamvu yari yo kwihuta so duhitamo kwihuta ngo tubikore bive mu nzira cyane ko nari ndimo ndanasaza aya bari gusaza mu byumweru 2 se cyangwa kwezi kandi nanone ntago twari tuzi ikizaba wenda no muri Kenya bari ku lockdown yari kuba cyangwa ntitwari igihe cya covid ntwamenyaga ikiri bukurikire kandi ukanga ko lockdown ishobora kuba uteregukana umugore wawe no of course ubushumba bwari bumeze nabi aha umugore wawe amaze kugera mu rugo ni umuntu utamenyereye abanyamurenge aje mu mico yarabamenyereye sinakubwiye ko yarabamenyereye kumenyera ikigo yizeho reka nkubwire ikigo yizeho ntabwo ari ibyo ngiye kubaza reka mvuge gutya Michael kumenyerana hano hanze no kumenyerana mu rugo rubamwe abapangayi rubamwe barumuna bawe se bashiki bawe se bande iwabo batagira sibyo ninde ukubwiye ko batabagira oya ni urugero navuze uri gutanga urugero nkaho uri guhamya kubera ko ngiye kubwira muri vuguruziyo aho ni sawa birabe sawa kubera ko majorite y'abanyamurenge y'ingo z'abanyamurenge twese twabaye mu Rwanda turabizi ibyo ngibyo nuko tugira abapangayi kubarusha none iwe famille avamo nibyo nakubwiye ngo nabo bagira inuza famille avamo bagira abapangayi bakuza abanyamurenge wenyine aho yiza panze wabo si Kigali ko yabaye Kigarana nakora ndagira ngo arapanze mu rugo rurimo abapangayi barenga 8 Mwanti byari bisha nawe mwabo bafite abantu bapangiye ndetse bagize nk'ababo afata nk'abasaza ariko bavuye ahandi bagapangira so si ikintu gisha si ibintu bisha arabonye kandi nkuko nakuyabanye n'abanyamurenge yize ku kigo prefer umunyamurenge director ari umunyamurenge animateur ari umunyamurenge abandi banyeshuri benshi tuzabanyamurenge nawe niwe nawe yaramubaye wigine te niki cakugoye kumumenyereza mu banyamurenge umaze kumugira umugore cyangwa siwe camugoye kwa adapta ubona nawe wumva nyine kiramugoye nyine ubona nawe kiramugoye mu buryo bugaragara hetse fasha umwanya ngatekereza kuko sanigiki ntacyo ndi kubona uzi ikintu kigorana ni igihe udashaka kwiga ibintu iyo utari open ku kintu nyine gihora kikugora
ntureba nk'ubu uvuze ngo ugiye kuba umukikuyu imico ya kubera ko ufite bidi yo kuba umukikuyu. Reka nguhe urugero rufatika tuve ku banyakikuyu. Abanyamurenge bageze mu Rwanda tukihagera, hari umuntu wishimiraga kwitwa umunyamurenge? barabikwepa waranarwanaga. Ibyo byafashije ikabana kuba abanyarwanda kandi ari abaki ari abanyamurenge. Ugasanga n'ururimi imico kubera iki bagize bidi yo kuba abanyarwanda kurusha abanyamurenge. Ntabwo ndi kuvuga ngo ni bibi, ntabwo ndi kuvuga ngo ni byiza, biterwa n'ubikora perspective y'umuntu. Niyo navuze ngo yaje yiteguye kubana n'umunyamurenge muri community y'abanyamurenge, kuba umukazana w'abanyamurenge n'umugore w'umunyamurenge, so ari open minded. Sintekereza ko hari ikintu nabonye cyabaye intambamye ndetse tukanakivugaho ngo uzugira gutya. Sindakibona. Yaje azi gucumba cyane. Wenda nk'iminsi 2 ya mbere gusimbiza nibyo zabanje kumunanira. Cyangwa niwabo mu Rwanda nyine abanyarwanda basigaye barya kawunga nta kibazo. Mbese ni muri ubwo rwego cyangwa yize gucumba kubera ko agiye gushaka mu banyamurenge. Baracumba aho yabaga nuko ngo ubuzima bwabo bija gusa. Kandi nkuko wari uzasigaye barya kawunga nkatwe. Wenda aho dutandukaniye ni ugusimbiza. Niyo navuye ngo nibyo nk'iminsi nk'ingahe nk'ibiri nk'itatu nibyo byabanje kumugora, ariko uzadusura gucumbire. Byagendaga gute? Ni wagaze umwigisha cyangwa yari afite undi mutoza? Uwo sister biganya hano yaje amusanga hano aza kumumenyereza ukundi. Kuko n'ubundi yari asanzwe abona asura abanyamurenge akabona umutima usimbije. So somehow along the way she figured it out. Iyi story reka tuyicumbikira ahangaha izaryoha neza nyirayahibereye. Uko ibyamugoye hari ibyamugoye nawe wenda atakubwiye biba bimugora ku giti cye agasitaragoringira kugira ngo avyige kandi koko akabimenya. Ibaze yarampishe. Nk'urugero ruto watanze kuse ngo uri wenyine urumva nta kantu kari simple. Nakubwiye ngo iby'ururimi ho ni twinshi. Iby'ururimi nyine hari uduterime twa kinyamurenge nkuko abo twa kinyarwanda nawe utopfa kumenya. Nkeretse ugeze nyine uve kwa Nyarwanda b'i Kigali nibaze kinyarwanda nawe byarabacanze. Yego. Muri kano kazi twikomereze hano kugira ngo tugana ku musozo tugaruke kidogo kure aka kazi ukora. Koraga twinshi ndi tuturava. Oya narivuze kano kawe gakuru ka mission. Ni izihe challenges uhura nazo cyangwa se ibibazo uhura nabyo ukumva ushobora kubivamo? Oya nta ibyo byo ntibirimo kubivamo byo nizo sindanabitekereza. Tibishoboka tibyomvamo. Sawa. Nta challenge ibaho yambwira ngo yatuma mbivamo kuko nibwo buzima. Ahubwo wambwira ati wenda bituma utagera kuzo ushaka kugeraho uko ubitekereza. So iki ya mbere hano n'ururimi. Urugero nk'ayo tuja mu Bamasayi. Iyo abacari igiswahili hari Abamasayi batazi n'igiswahili pe. Hari naho ugera wakuramo telefone ukabona ntibabisobanura, wamwereka nk'ifoto bagaseka bagatembagara ntibazi n'ivyo ari byo. So n'ururimi nicyo cya mbere. Muri kano kandi ukora ka video niziye challenges uhura nazo kandi uri umumissioneri none akazi gake timuza mumpa akazi. Challenge nyinshi bigira zituruka ko mutaza muduha akazi. Mwakanaduha kiranze bakaduha ifaranga nki. Gasanga aravuga ngo uri mwene wacu ngo urabona mubyara wasogo ngo ni mubyara ngo wanyokorome ngo so sinzi
ngo nyine ngo urebe ngo kandi ngo hari undi mwana ngo twari twabonye ngo yari yavuze ngo yoduca ngo naya ngo ariko ubwo ariwe twavuze ngo twongereho tuno dukeya nizo challenges ariko bazabongeraho ahubwo abandi yo bazabagabanya ubwo ari wewe uratugabanyiriza kuko wacu uwo ntawe ubuhari hari gusa kakubwira ati iwe yari yaduciye ngo 20 ariko ubwo ariwe twavuze ngo twongereho ngo ibyo bibiri bya soda ariko wa 20 ntawe uhari aho ukemera hari igihe nyine bagushira mu nguni ukemera none ukavuga ati wenda reka ngakore muri ubu kwe nshobora guhura n'umuntu bikampesha keza akenshi usanga aricyo gituma ukora kamakeya ukamazemo imyaka ingana gute vuga ngo umunsi wa mbere ifoto nkoresheje kamera yari 2011 niyo munsi nafashe iyi kamera pana digital yo na mbere narayikoresheje ndakuvuga ino kamera kuvuga mfashe kamera 2011 nakoze aba disc banura bazi so n'utundi tu event mu makaritsiye abazi ab'ingoma baranzi abantu babaye Burasirazuba mu Rwanda ngo bigere hagati ya 2015 na 2020 ndarambika nico genda nindi ku ishuri Bugande n'ibyo byose so nongeye kwegura 2021 ya muri iyo myaka yose izo expectation zuko nogera hariya ngahura n'umuntu nogira gutya nkahura n'undi ntabwo wabonye ko bidashoboka cyangwa bishoboka birashoboka hari nkako nigeze gukora gutya ngize gutya mbona umuntu w'umuhinda mpaye akazi wari wakoza akamake cyane uhita ubona uwo wundi nari nakoze akamake karaho mpita mbona umukiriya w'umuhinde ampa mu dufaranga twiza hari n'akantu nigeze gukora gutya nagiye gufasha abantu gutya kitengera mpita mbona ikiraka ndetse na zimwe mu mafoto yagiye viral ku isi hose byaranshimishije kubona abantu bari kuyapostinga k'abanyakenya k'abanyamurenge ni izihe nama wotanga ku bantu bari kwinjira muri uno mwuga wawe uyu mwuga w'itangazamakuru wa media maze kubona challenges umeona mengi usarire akakubu director n'ibintu byo gufotora si benshi babishaka benshi bashaka YouTube bazi ngo niyo yoroshe ariko ntigoye kurusha ibintu byose inama nkunda guha abantu icyambere nukumenya icyo ushaka umuntu uza kuri YouTube akurikiye amafaranga ntayabona umuntu kuza kuri YouTube niba ushaka gufungura channel ushaka gukora ibi social media ugomba kuba ufite burden y'icyo ushaka guha abantu icyo ushaka kwereka abantu iyo ariyo motive n'amafaranga araza ariko niba amafaranga ariyo motive ntuyabona mfite ubuhamya bw'abantu benshi badropinze channel baragurisha kubera ko baje bashaka amafaranga ntibayabona ariko umuntu ufite zizazigurwa iki channel izazigurwa uyishaka mbwire amafaranga makeya ndetse n'izindi serivisi zose zijyanye na YouTube channel zifite ibibazo dufite ibitaro byayo any issue nuko ngaho gira ubutumwa dusoza nimba hari message wumva ukeneye gutanga ukeneye kugenera abakunzi ba Free Media bagukurikiye uyu mwanya bakumenye none bagukunze none n'abatagukunze bariho ba abatakunze ubutumwa ni munkunde nta bundi butumwa kuko ntawukundwa na bose kunyanga ubihomberamo wari umuntu uri yariya unyanga ariko azambona uri bunyange n'uwankunze hubwo siko nakubwiye uri abantu bakwanga benshi nabagukunda nabakundi ibyo ukora anyways ubutumwa ni nta bundi Free Media turayikunze turayiharaye icama ngo tugume tuyiharare nyine sebura niko murayiharaye turayiharaye mukomereza aho ngaho ariko ndimugaharaye hari abandi twakunze mbere yanyu bututakireba bivuze ngo natwe muzotujishura oya mwebwe ibyo tubaharayeho ni mu bikomeza tuzagumana namwe sawa
ngo hapa bumper to bumper. So turabakunda, mushigikire media yanyu. Media yanyu y'Abanyamulenge muyishigikire, mubatere ingabo mu bitugu, ibyo bashizeho mu birebe, mutanga ibitekerezo, abo mubona bakeneye ubufasha. Kimane kipesa, kubera ko media iryoha irimo ifaranga, siko? Ni ibintu byose. Afri Media turayubaha cyane, nahageze je ndikandagira. Niyo mpamvu kuyitaba byoroshe, ndetse nawe gufungura niyo mpamvu bikora, nuko wumva sound nziza, ubona amashusho meza, ubona brand nziza. Nyine niyo mpamvu abenshi mukurikira. So mushigikire n'abandi, tugire ibitangazamakuru byinshi, tugire media nyinshi yagutse. Ikindi dukomeze dushire hamwe, dukunda umuco wacu, dukunda ururimi rwacu, dukundane hagati yacu. Sinzi niba ndumva ubutumwa ari ubwo. Wagumye kuri Banyamulenge gusa, hari n'abandi b'Abanyarwanda basobukwe, n'Abarundi badukurikira baradukunda benshi hano kuri Afri Media, turabagira benshi cyane. Abenshi muri abo uvuze badukunda kurusha uko twikunda cyane. Simba numva hari impamvu yo kubibibutsa, ariko reka tubabwire nyine mwarakoze, natwe turabakunda rwose, kandi mwiyongere abenshi. Nawe utadukunda ngo dukunde, mu izina rya Yesu, amen. Turasoje ikiganiro cyacu, ndabashimiye abakunzi ba Afri Media Live. Mwabantu mwe ndabashimiye byimazeyo, ndabivuze kandi mbisubiyemo. Ahangaha ino studio muwe mubona hatwicaye ni hatoya, nanone ga yahatatse, ariko dufite studio nini dufotoreramwe abantu. Akazi kacu gakuru kaza katugaburira no gufotora, none ntimukaza mubitwima kubera ko ari byo bitugaburira, ari byo biza bituma nyine natwe turya n'abana tukamenya ko bagiye ku masomo. None mutuyoboke, mutugane, tubakorere service nziza, amafoto meza, amafoto book meza, amavideo book meza, ibintu mutabona handi, n'umwihariko wa Afri Media. Ahangaha niho muri tubabona hake. Kero dukuyemo oya ndo umutumirwa. Abandi muzaga n'uyu mugabo abasangutse nta kibazo. Twebwe kubera ko uzi choice y'umukiriya, wamaze kubivuga neza, wamaze no kubivuga neza. Umukiriya azaje ahantu akeneye, akurikiye Afri Media, ariko akaja kwifotoza iwawe, akaba akunda Afri Media ko yakoze ikiganiro ciza, akaje iwawe kwifotoza. Akazi iwawe iwanje kwifotoza, akaja kureba ikiganiro kuri baho. Siko harya mwana nahinduye izina, yari MJ. MJ iracyahari, baho nagashami. Ese nibyo MJ ni media nyine, ni umutaka. Nukuvuga ngo dufitemo baho, dufitemo Mulenge Connect, dufitemo n'utundi. Rwose nta shari tugirana, nta mutima w'ishari rwose. Inshuti yanje Gaston ni ukunda kuvuga ngo nimba udafumbase ishari ngo koma amashi. None nta shari dufumbase, ntitugirana amashari, kubera ko abakiriya ni benshi. Ninakonze nkunda no kubwira abantu, hari abantu tuje kumva ngo abantu ngo cameraman twabaye benshi. Turi benshi se kuruta abakiriya. Suko Abakiriya baracari benshi, baruzuye gutya ntitwoba kamera bose ngo birangire. N'abandi mubikunze muzi, abandi mukeneye kwiga nanone muze tubigishe, duhatane. Competition ituma tuzamuka. Competition buriya ni nziza. Tuzakora deba ivuga kuri competition, kuko competition je ndavuga ngo iyo wa competition itabagaho, isi yari kubiborinze, yari kuba ari bicane. Nuko hari igihe nza ndeba nk'ikiganiro wenda wasohoye, canke nkareba nza ndeba indirimbo. Yeyo ngiye kureba indirimbo ndi mu kazi, mvuga ngo mu kazi wenda nkabona indirimbo, icyambere nza ndeba n'uwayikoze, icyakane nza ndeba naho yakorewe, hanyuma ibindi bikaza nyuma. Ukabona kuryoherwa n'indirimbo. Kugira no. Ndagushimiye kubwo kwemera ubutumire bwacu, kuganira n'abakunzi ba Afri Media. Bagukunze nubwo batabivuga bose nkuko bangana, ariko bagukunze mu mitima. Tugira abakunzi bari muri silent, kandi inshuti zo muri silence buriya simbi, ni nziza,
kuko nizo ziza zikumenyera ihari zikamenya ikirere ukuntu gihagaze wagira gutyo ukabona aritokeje niyo ukurinda danje mukomeze mudukunda abavuga ni sawa abatavuga nanone mukadukunda mucecetse hari abo tuzaduhura akavuga ati nubwo buriya tutaza dukomanta ariko turabakunda turahari turabakunda natwe turabakunda kuko muba mwemeye kudukurikira byonyine tuba tuzi ko muhari ni nawo umutekano tugira mukomeze mwizihirwe Imana ikomeze kubagirira neza no kubarinda kuri Mike mwari kumwe na Director Gabi nk'ibisanzwe kuri Afrimedia Live niyo production house yanyu Imana ibarinde